One them. Oh, You just let them about game. Now about bet. come back to bet. Come back to bet. Oh, me munuche. Hey! Orumirinele mmadụ n'ọnwụnanya anamulo yi Asna de kwibere ibe o. Okay. What light TV? What light? What light? You know, Mr. Baz. Good afternoon. Good afternoon. You know, Mr. Baz. You don't talk about Ibn Nakot. It's in case again. Yeah, Jimmy Jason. What light? You will leave. Ngwa bia sim na ngwa puri ki ba iye jaka handle na court na just me na court ki you la bia no se ba na ba game Kizin onka bo onye repo bela nwa. Odga na ko eri ki na ko na public Onwele nuri ya eweli iwe. Imo kono na re munuche. o na gi nuche Kizi date tata. Ki date iwe niwe. na jum date we ibem kida si na jum date Amalo ehonche open na re munuche one them. Oh, ina jum you just let them na ba game na ba bet come back to bet. Come back to bet. Oh, me munuche. hey Chief kan chief oh. hey Ewe niwe ai. Kiri na kita court me chigo by now. Emeka nje meet ya lawyer ndere kamali ekpete. ije ki meet ndi me na ha nwere ibe na ko dia gesi mwa kam na ha ije meet efa Emalo business ya. O meet ya lawyer ndere kamali ekpete. O gwaje me kamali the next na strategy mejo so ndia. Oh, ba huru mu ga court. Papa God help me Nya open na go bi o iye win case. all right Chili ko whether mama ejelo. Last aga me case aru John tata. Oh na kala am judge ai. all right ogu mi iye case give me your word ima O makanga mba iye jelo nga. Iye meri the case. all right kambia Iye meri. kambia Onga na atuga egu nga na atu onye anu. Ima jenga. Rono. Is your brother? God forbid.